Siyababingelela abangcwele. Sibingelele bonke lasutha sezulwini nomshumayeli ngudlungudlu intaba yepheza. Amen. Hey, bengafuna ukuphatha inkonzo umshumayeli phela siphatha sobabili. Ngithi akayiphatha yedwa. Ngingathandi ukuphatha inkonzo ngikujulayo ngoba abantu abathetheleli inkinga. Asinayo intethelelo. Makujulayo nje khona namanje abangakhulumisa abanye. Kodwa bathi bakujulayo. Ngizocela nje ukukhunga ingilozi ngehlaba lesika 23. Ngizonje qaphu ngomthetho inkonzo ivana +2. Ngoba +2 ngisuke ngithi susilathi. So ngikhipha ngisendlini mangisuke lapha eThemba Lethu. Cha mina abantu baNkulunkulu ngumshumela umbathe ngilapha eThemba Lethu. Lentathu tasamaphatheni nje la bazalwa imbonke. Amen. Kasi bengilithuluka kade haungathathathwa emhlabeni abantu baNkulunkulu ubona abantu behlukana ukuthi amandiki namandaba. Kodwa umuntu nomoya methu ukhuluma umlelo wakhe sokuthi zithi hluthu. Mayithi hluthu inhliziyo umkhwena uyadikila ngoba banomoya. Hangini kwanga ukufa kwabezizwe. Abaningi bathi angena endlini heza umuntu ukuthi iphefethize uyazi mina ngomuntu onesithembu. Ngakho nje isiteje mina ngathi isithembu ngisemncane umfana nje khane ngedwa kwethi shwi kamamkhizi. Ngase ngithatha isithembu. Kodwa isithembu asifuna abantu
ungenayo inhliziyo yokucabanga. Funa ithemba ngoba wothula kwenye indlu ukuthi kuphepha ungavumi ungene. Ungazi ukuthi wenziwa yini uthi afika eminyango ukuthi ungangeni. Kodwa ufuna ukuyibhuza ukuthi ngenziwa yini ungangeni ungene ngenkani. Ngoba amoya bezizwe baphethe nyangane abantu ngiyafika bethini handzwani. Miza ngithitheke lawo moya. Kodwa lamanti namandawo ungakhipha kanjani ngoba khona abantu abawenzayo malahlendeleni ethi umuntu wonke oqala odlula la akajabala athathe lamanti kahambe nawo. Abanye akulona idlozi ubona ufaka ubuhlanju emaqakaleni la akulona idlozi amanti namandawo. Mawuyidlozi lakini kuba idlozi lakini lilaqonda lithi ngqo. Uzobona umuntu efaka ubuhlalo bomhlophe kuphela unedlozi loyo. Nofaka umixile okubovu amanti namandawo akubona umoya bakubo umoya bezizwe. Ngoba wena wadlula lapho wathana umoya bezizwe lapho makunzima ukuthi bakhiphe ugcina usenyangeni sibasithi inyanga hawu wazalwe mbethe. Bangako ukuthabazana bembethe la. Mawuthi ubuza umzali uyabuza sithi ukuthi ngibuza umama bathi hathami ngizange ngizale embethe sibani bani. Ukuthatha block bakuthathe enyangeni. Zikamba manga na basufika phambi kwayo ifike ukukhuluma lokho ngoba ifuna le mali yakho. Hayi ngingamcubushe mina ukhona unyaza amen. Amen. Baningi abantu agcina umuntu esenyangeni ehambe enyangeni. Abanye ukuzaleka. Ikhona into ethi umuntu wazaleka kabuhlungu. Uthola ukuthi noma uzaleka kabuhlungu usungena labo umoya bangena kuwe. Abanye uthola ukuthi ugogo la ekhaya ngithi ngihlaba impahla ngithi gogo gathi ingane zami la ekhaya ngithi gathi ingane la ekhaya ugogo ngesiqoma zequle ngengane. Athi ugogo ayiganga. Ingane yakhe iqoma iziqule ubonto mathatha. Kanti omoya ungena omoya la ekhaya zela ukuthi hambe usuthi izinto engalungile la ekhaya ugeza ogogo bakho laba ubageza basuthi ababeganga besuke egangeni. Sizofika ekhaya ngoba lezindaba into ebuhlungu ngibona le goli ngiyikhuluma lento. Zonke lezi ngane ezitshenzisana ezangakithi lapha emsingweni mina ngabe iziphi ngqo indaba zokudlala. Khona inhlanhla ukuthi engiyibonela oyisabashona sinabo empini. Kodwa ingane ngiyibona okuzona leze efuna ukwenza yonke inyanga la masontweni ngayibontheza ngakithi ngothi ngothi ambheka umuntu umbona namehla bovuke lo akekho esontweni nosempini. Ngoba ngafanga bethuloyise imthwalo yemkhonto nebhamu ababephatha kulewa lapho. Ebeseke thina lapha siphambili bezofuna basebenzise lesingane lesi. Wena ubuyaphi wena? Buya emsini khona phela kwakho. Sekufuna manje umuntu ekhishwe esontweni eshawe esontweni. Bonke abenza lokho abangakithi. Noma ungangithetha nje usibani bani obaziyo abazi loo nto lezo ngokutshela ukuthi wangakithi. No wangakithi. Unoma ababoyisa kumele iziphi azange bathule imkhonto. Yema Nazareth sosebenzela. Hazelanga indaba. Hazofuza uxoshela abantu. Uzoshaya abantu zophukela abantu bakene ezulwini. uNkulunkulu khona ukhonshamba. Wenza yonke into ushamba ayikho into angazishamba. Mawufika cabanga ukuthi yaba nje siyakujula next week sesihleli. Cabanga ukuthi yini okwakini ofuna ukukwenza. Ungazocabanga ukuthi hayi ufuna ngikhipha umbathe esontweni. Hayi. Ukuphi kanti ngawuzele mina la? Uzela kwakini. Abanye yona idathu nje enyeqona enyihlele zabantu abakhiphe lutho. Hlangana zabantu nje. Khona umuntu ngesikhathi senkosi uThingo. Wahlangana nabantu. Wasekhetha inkosi. Khona la ekhaya. Wakhetha inkosi. Wabhabhadiswa.
nto esebenza ihlala nayo imandla ingakholwa yona. Nkosi yami ubungithanda zingakaqini yasimtholela sikhuluma nabanye abaziyo emsebenzini onemali yasimfaka kule simdizele yangena ukuthi asebenze kwamnandi yabe nemali tema sinemali yasibuya inhlanhla ukuthi isiza lapha isithi hayi yasibuyela kuye yasibona amakhosazana phela izinto zamakhosazana lezinto ngoba igcona icebo vaselini wasezulwini hayi vaselini wesiqabo kaNazaretha. Mama wathi yakhipha umnyeni wakho ngelanga hamba uthathe imithi uthathe mina uvothele imithi uthi nyazi lezulu wami namhlanje ukhuluma nami kahle uyahlethulana itheleleza uthi mayisuka yasikhetha intombi yayikhetha yasitshela lo yahlala naye yathi buka la sithando sami ngifuna ukukhetha esontweni ngoba usonto wena Lathi ngana abantu akulungile ngomkhethe. Afuma konke njengana abantu. Ngempela yasuka lenhlanhla ukuthi ihamba ikhethe ngana abantu yalobola yaqeda zawushaya yashona inkosazana. Hamba emhlabeni. Yaphinde lenhlanhla ukuthi yasuka lengane yathi hayi ngoba usiyashada yithi ngiqhele kuwe yaqhala yayonke lenhlanhla ukuthi yasuka futhi ukhetho wesibili. Makoti uthi yasebenza nemali yafaka yona lengane le emsebenzini ngathi mondla lengane imondla enganalutho yaqeda futhi yathi mayaqeda yasuka futhi lenhlanhla uthatha ingane abantu ethatha eqethe amaqela ukushada washona makoti yabona lenhlanhla ukuthi yaza enkosini uThixo yafuna ukuthi baba sengithatha amakoti ababili phambili emhlabeni yafuna ukuthi inkosi yomusa yele yathi uphoshala namafletini Ethiopia nohlala namafletini ekanti uthi yathayi ngoba sehlukana yathi hayi yathi amadlozi akubo aqadi yoqeda hamba uyofuna nozumthole uyinkosikazi wakho wena nohlala naye nohlala nasumgcotsa wangcolisa lelo mzwa abantu uyawuhlawula ngani ngoba uyinkosikazi wakho loyo uzomshela ba uzomlahla manje nohlala naye yena wethani ngayo enhlathi uthi yamfuna ezamthwala kuwamayishadana kuwamayihlala kuba unkosikazi wayo bani uNkulunkulu asiphatheni ngathi sezulwini Shamba uNkulunkulu uphelele futhi. Asuhamba ugijima nokugijima hamba nasenyangeni manje ungasazazi ukuthi ume kuphi. Kanti uphetha manje kunamandawo nje. Ahlala ngawo. Hamba uyobhabhatisa uyahlala manje kunamandawo. Umngakho ubona ukuthi nawe mengena uzudineka nje labo umoya wayebonabo. Ayike mama wena. Ngoba ungagcina besuhlwela nomngakho nasezwana. Omunye umuntu isibongo umuntu yashada eqaqeda ukushada kade kumnandi ningashadile lele nishade nje kukuthana inyawo kwenza yonke into kusuku ningasezwana endlini ngoba abazange bembike enkundleni ukuthi le ngane le njengoba niyibona nje yakhulela ekhawunina kungeyakabani abanye abafihla mama ingane befihlethe isibongo phethe ingane kulona ekethe ingane la ekhaya hayi kunomunye mama khona la Lendawo Alexander wena ntathu kwakhe ngane yakhe yagula lokugula ingane yakhe inamakoti ngapha into abalensenza umkhulu ngeke ngisho yagula lo mfana ngayitulu
lo mfana mesabatha lo mfana nje uyakuba uyakhula kodwa umama waba nesihle wabantu umntana wami uyakhula njalo nje ngizokwenza njalo wasethi umntana wami uzala yafika kuguqa lento asuthi wasethi umntana wami umntana lento engizoyisho ungayisho wathi uzungayisho umntana wami uyisho mase ngifile usakhona lo mfana namanje akakasho khuluma ngomuntu ongakasho wathi mntana wami lento ngisho mase ngifile wena yonke uyisho uyisho lapha egolwe inyanga ngangiyofuna umuthi ngafika ngathola wena enyangeni yathi lensizwa ngicela ngikhombisa ubaba wamthatha wahamba naye wafika unina wamkhombisa nangu babakho yafika le ndoda ethi hawu usungaka mfana wami ngiyakwazi umntana wami lo mfana unoyise ababili uhlala naye la egole emkhuphini lapha Alex uhlala naye lapha emkhuphini Alex lo baba kuyena ungayena washada unina ule emakhaya uyaya emakhaya futhi uyayilanga lodwa jiko uzokhula kodwa unina usamtshela aba nesibindi lo mama abanye bafihla afihla ibhalumulo bathi ngeke ngisho noma ngeke ngagula yenze ethi ngeke ngisho kodwa yazi ukuthi akuyona lekhaya ingane siphambana ekhanda ingane gcina sithathwa dadwabo gcina ingane sezalidalwa angakhuluma ngelela ngathi abantu mawuthathe kagogo bulala igula abantu abasakwazi ukubulala igula mawuthatha umuntu nje uthatha ingane yazi kahle ukuthi ugogo wayo wona kwakumadlamini wona ugogo wakho umadlamini wathatha kadlamini bulala igula phela ukuze ukwazi uzala ingane ehlakaniphile ekhaya ungazala ingane esangene zala ingane ziyadakwa ingane ziyaphuza ingane zenza yakho umhlolo ungalungile kanti uwe anjani sasibulala ihlolo kudala abahlakaniphile abantu baqala ayikho into yokuqala yasendulo eyizwe endulo engahlakaniphanga yonke abantu baqala babahlakaniphanga babefunda ukudlula thina sifundanga sithi sifundile kodwa baningi abagane ehlombe angiphathi ngabakuthola abathatha umzala ngawuthatha umzala ubathatha kanjani umza wakho thatha umzala mntaka ade noma mntaka malume umthatha kanjani lakakhula libulawa into engaziwa nje leyo ngoba uzozala ingane esangene vele ekhubazekile bantu baNkulunkulu siyamba uNkulunkulu amen singenza into esangene kodwa ngikhalisa into eyodwa nje intethelelo makholo wasingabona intethelelo wayintethelelo ngabikho thina sikujulayi nje khona bangakhulumisa abanye kodwa ungene kujulayi abanye bajabule ukuthi umuntu uyile ebuhleni uyasenza isona ebuhleni lapho abanye nami ngabe ngihambele ukuthi ngoba ngisebenza kodwa sengicelile ngolosine ngizoba ngigcina ngoqala ekhaya ngisuka ekhaya ngihambe ngebuhleni sinkingi isono wabakhuluma uma ngabe uzazi ukuthi wena umuntu awuzwana naye mbonisanani ukuthi mfowethu ngicela ungithethelele kangathi ebuhleni sisuke ebuhleni sikhuphuka sentabeni ngikhumbula ukuthi lo nyaka wadlula loyo masifika entabeni kunenhlanhla ukuthi afike icasha lamakhoneni la ngihamba namakhosazana ngabona ukuthi hayi uyasazi isono ukhona lapha phakathi kwamakholo abanye silindile nje khona bazobona kilo leviki lokugcina umuntu useyana kasilinde isikhathi eside kangaka sesifikile entambeni siyayishaya intambo linda qinisela kuyakuzufa linda isibusiso wahlingiloza inkulu lethi ibusiso masikhuphuka entambeni sithi kunenhlanhla ukuthi isiyidosa inkosazana yayidosa idosa lehlahleni wasekethi nanhlanhla ukuthi kale inkosazana ayidosa ngenkani akafuna hangibona kungibona hangiphakamisa ubhongo ludlulise phezu kwakhe avale phezu kudonse embanjeni kuka embanjeni
ayeshaya phansi apha evuka ebhukuza sekhala namakhosazana hawu bamshaya Mshumayeli. Sengenza isono sengesona manje ngithi ngenza isono-ke manje kodwa ufuna ngenza ingane uyidonsa ngentando uyidonsela ehlahleni uyidonsa ngenkani uye kintathu uthi hambele phambili yena ugade uzodonsa amakhosazana la ehlahleni kodwa ngagcina sengiyisola ngathi hawu madoda ngaphuma ezulwini sengikhona ezulwini la ngishaya ingane yabantu ungajabulela ukuthi uphanga moya phambi kaNkulunkulu zithobe ngaso sonke isikhathi la ukhona linda nje tuthi uNkulunkulu thandaza ulinde sawahlele busiso edlulela abakhona mhlawumbe sebonile abanye khona le ngoba bezwa umuntu akhuluma bale thina siyagada uthi akhuluma umoya wamakhosazana okunye kuthwele okunye kufakile lezi silungu ubondwe ngasahlupheka wasazana yini utholelene emzini kaNkulunkulu utholele lapha ekhanda hayi manje wini inkosazana angikho utholelene ekhanda namhluthi isigqoko hamba nazo siyakhala isigqoko sami usaphi Mshumayeli Tani ngifundele incwadi ngicina ukukhuluma 1920 amazi ahlakaniphile Nkosi yami ngithanda zingakaqini yena isintawa hayi kwaphakade yena wangithuka Funda incwadi. Yizwa uqondisa. Awuzwe uqondisa. Wamukele ukulungiswa. Wokwamukela ukulungiswa. Ukuze ube nokuhlakanipha esikhathini sakho sokugcina. Ngiyabonga. Ukuze ube nokuhlakanipha esikhathini sakho sokugcina. Kukhona into engakhokhelwa la. Emahambo 23 start. U23 manje inhlanhla amen. Inhlanhla yakhokhelwa u23. Kodwa izinto esikhulumela enkonzweni. Esikhuluma enkonzweni ekukhokhela. Efuna wena. Manje mangakhokhela yikho nje uzofuna ukuthi wena wenze yonke into ofuna ungafatula zesontweni. Ngoba ukwazi ukukhokhela. Noma sithi siyakhokhela ngesese ucabanga into eziningi. Ubona ukuthi hayi lo Mshumayeli ngathi cha mina ngiswele ngidlulisisona ukuthi mangabe ngikukhuza ngithatha ukuthi masukwenza ukuthi ukwenza uqhubeka sona sakho leso ngoba ngifuna ukuthola icala la ukuthi angizange ngikukhuze ngisho ingane yakho wayikhuza ngoba ithi incwadi kaShembe ithi ungazi ukuthola icala la inkosazana yakho ungayifundisanga kahle kwakho ingane zethu asayifundisa ngoba uzuthola icala lawo wena uthi awuzange uyifundise kahle kwakho awuzange ingane nkosazana ifundise mntanami asifunde umthandazo mntanami aseze ukuthi makuthiwa ingane ziyale kade zikhona hayihamba nengane ebuhleni zama zithinithi uhlala ungenamali hamba ingane nayo iyelapha entanda hamba nezinye intombi kuzokwazi ukukholwa ngiyabonga amaNazaretha sengethela ngezansi uyazi lokhu engizokubonga la kuningi angazi ngabonga ngithini ngelinye ngabe ngikhulelwa umntanami la abantu abambacela isiguqo la umntanami kade wadla ngesibindi sonke ubela esibhedlela yabona umthanaza bese uthanaza la ningawuManazaretha ningawunyazi ustrong lo mthandazo ngathi mangifanele uMshumayeli uShabanga ekushabanga umntanami yaphulisa esibhedlela kwase kuthiwa ngibiza wonke amafemeli ezosika isibindi sifakwe kuye Manazaretha indaba enkulu kodwa ngoba ngangilapha
ngabusisa amafutha khona lapha ngase ngiwathatha ngase ngaphakathi endlini elathi ngase ngithandaza kakhulu ngathandaza thatha la mafutha ngama ngifika esibhedlela ngase ngimphendula lo mntwana ngase ngimgcoba ngala mafutha ngase ngimgcoba ngase ngifana abafana bami ngacela umthandaza la ekhaya ngase ngithandaza makhola wadlula amasonto amathathu amajele amalanga u3 emva kwe3 days ngathi sengibona mangifika asengibheka amanesi ngibona mangingena ngibheka amanesi ngathi ngiyavala ngiyaheqa ngathi baba uvalelana ngithi hayi angivala ngezilutho ngase ngibuza umfana wami kwenze njani uthi hayi baba wafika lo dokotela bangibuza ukuthi ngenzeni isibindi sami sesipholile mntana ngisasipolile wade kanjalo nje kuthiwa sosinibinda sifuna ngize nefamily wathi baba sipolile ngikhuluma nani vele manazathi usendlini namhlanje uyaphila ngithanga ezesontweni uyasaba uzesonto lokhu ethi hayi baba ngizoza kodwa mina ngomthanazi wenu ufikile kushembe waphila umntwana amen nakhona ngize ngenze lakho ngacabanga udokta wababona intshumayelo wayilalela intshumayelo wakhuluma uDr Thusila ngelinye la wathi esibhedlela kwanengane eyayigula babawodwa abahlangana waseyigcoba amafutha wacela odokotela bayichobe wabona lengane ngoba kubonakala yonke into ngaphakathi kodwa agcina isivalekile kodwa nami kwangifika kwabhala leli ntshumayelo kaThusi hase nami wathi ngiyolinga ngoNkulunkulu ngithatha amafutha bese umntana ngimgcoba hase ngiphilisa unyazi lezulu amen sibonga neholo nje abantu baNkulunkulu isikhathi esihambile inkosi besenekuzwile amen sicela ukuvala inkonzo ngehlabela sika 81 angazi ukuthi abantu balindi unamandla onke